megalayapost.news. Kum kawai na kakanhun bapit karpang na kamta kinong tanjan bat kinong tirksay hariboy disri kameglum Eri Women Producer Company Limited entah kasi kala bat plipay ba ya ka office kam bapura badru ya ka showroom na kabanta bat pau baj ba nepit inam ya kiksay bat kinjan dia hak syong pamlepong bahap ak surog ba National Level 6 hariboy disri ya kan ka office kam bat ka showroom lawan bat plipay ba daw ba Meral Bond sim MLA kanong po kumukong san balasa kilang ru dak jingdan lang ka kong rona kamde MDC kanong po kum kesebut san badru ka kong M Langsti CEO ka Meglum uba Ronald kanta COO MSRLS kilong kmi ki baju im haka kam tanjan bat tirksai haka ni kasi na kaliang ka Meglum kum kada ka jingwan ra yang ji teli kala pelong ru ya ka fourth annual general meeting lane ka jing kendu lang jong baro kilong kmi ka ba im daga kam tanjan ha parishol ka senpol hanopo na ka banta banang ikran sani ne thir halor ki kam ban kentiu ki kam tirksai ne tanjan bakari boy gede ka weina ka district bapau hakine ki kam Itong kami nadu senam agajar khasaw hapenika shnong lumi po megalya but mila form self help group apa bagi sedang hau senam agajar khasaw hajala lumi megalya ngidang bantang shispa apway ki self help group but the village organization lumi parna hi ban form village organization ka CLF kata ka cluster level federation lumi parna form but recommend ban ong ipi menta post nem hadir mo menta hau arajar atau akusan iladan hudut san ko hajar ki self help group habini ke jenal ni hamigalia bal along kumbasan la ki long kemi ki badan menta ban hakini ki self help group but ki village organization iladan hudut san hajar dan riuspa bal iladan kita ki cluster level federation Bangla register kumki cooperative society ladan laispa hinyo kusang. Tikni kadiki ek nama ba kajing trishtam ndai tang jongki staff but mafi baby i long kume balong member jongki self help group. Batang hari boy karang shiyo kajing khay menta ba hari boy miladan ado saw hajar saw spa khat saw ki self help group apo di boy district ni bat ajan kumba sauho hajar ngot kilong kemi kini ki member jo kini self help group tegani ke badang kebekemen bah yang ni kum kita ki nong trekam na benta ki brio ki besong saki thanyo penuh nama lembah kani ke self help group ingat sisa bangila wanwanda kajing kala amanla ki long yin sekinong kendong angkang tiba syukran no angkang ka meglum mo kung yung kata ka meglum kuno mila poi conform ya kani ka meglum tiba habang nila i-trade but ki self help group nila ko ba kalagan kamban wan kita ki kam ki bagini ki self help group haman na ka jala ngi ki tibet ban trade ban penmi jingkamay no tingilap po di bhay ba kanika jan dia kanong ke ba paunam ha tingilap dong pa si kishnong nilap ba kini ki brio ki ba trey kanika kam kishlong ba haman na ilong ye jong le jong badhaba ki persang bandi ya kini ki jan dia to kisudin kacem kisyo kala kalenti joki tekam dadang kata ka kasen kabapay lebenta jo kini kilong kemi kiba bagan ya kini kam ba thanjing than jo kini ka janjan dia teding na takdaw nila le kata ka exercise banwa apo bibhay ban nila alam ba ha umsling bat ha umling kibun ha kini kilong kemi kibatre ya kini kam ban than kini janjan dia ni naman than janjan dia bat kuno ban penni yo ni u ksai Kaya bangilap ni kani ginaha at aga proposal sa Ministry of Rural Development banong ba habo megalya ni kuapan form na taga company badan dot ni kinigi long kimi ki batre ye kinigi kam kumno ngin ban lam nang ye kin si jaga nang ba minyo bangin dia ye kamar nang ki kum kawai ka brand mo in ay nang kawai ka perteng lo bani ka kumno ngila ban dia ban yarap eki ban khamdo nam ban kimung dan gam
Banlet na yung siyempre yung magpersang bangde ka dyan. Ki paling doon nigataka kadukaan yung ki pala asna kerpang tang na benta kini ki dyan bandian yung ki hausnam arja akua ke Government of India lembaga Ministry of Development kala approve ya kaneka project ban form ya kaneka Meglum Enterprise hausnam arja akua bat kala mang tingka Rakyur apa license ban form ni ke company bat ban yalam ikinong kami hakini ki atali ki block na muslim bat kumling ban set up ya ke company ya ka jongpi nga ngisem batani kam dade na kisal thal group everything one ni na la de shidan nga ko so ban ai sim ya ka juhi na markini kisal thal group na ta ki don kini ki sen ki bala kampau kini lada ka sarkar dan program Euro lada dan ka Malaysia Delhi lada dan ka Malaysia exhibition hagi benda berper kila kot lupa kini ki group lani kini ki society kila kampau dekat pan ini kita sinat pat baju kamdan bai chu yaki dan lain na kani ka daw bali ayo ngong yaki dei ba ngong ka sentur kada so kia shisha na do komersial kajing somu kajanga ya kani ka company ka balakoi perkhat kumbabangan perkat mo bang banyaran ya kini kisimet tu amar teng-teng kini kisimet kini kita prinsip mereka menu ba itu ya ki teresu tenat kat lemba kajian ko jok tiba lemba jok tadi ka MSRLS kabalong kawai na nodal agency ban penjulu ban encourage ya kini ki long kumi ki jongi ngawang kumne we are blessed to be in this district Nilong kita don kita yuk jingka kushi kat dege bala kala pun ila don kapo jong taneka in Hoi district with people full of potential but we lack platform and you have created it. Ngisau sabang bangiin kapo jong taneka Pemri Hoi district. Kita pun nilong kuli kita ngi kita don sat kita don kalen kamtam lele hakabat kan kini kita jalan dia di jogi. Ladang ambak lagi wei dibentak kita kamdon kin yo ya kaneka jinghanjan kin nang dan rei nangi bat lembaga jingalam jong ki mei temen ki pat temen ki jongi nilayona ban pene e kaneka I hagi por ki bala leno let's say shipola ne katsan snan menshwa ne ako snan menshwa I kumpa kaneka kom kanjan hapot temri boy jongi kalajan dono dan rei lembaga inisiatif lembaga kajing penkiim la kalian jong sorna bang ai yang jingalam ki long kumi ki jongi lembaga jingaram jong kaneka union ministry jong kaneka handloom and textile mo I would like to say thank you so much for you the representative coming from the Ministry of Handloom and Textile from Union Ministry. Thank you so much and we really expected so much. We have high expectation from you to help our local weavers. Henry habagili sabar kiong ni naku ini jelas. Kadang bikin snow yang ang taing kam dalong. Jadi hiban yo yang ka jelong tenrai di bentit yang ka tenrai di jommu saya dia. Bakani ka tingsang betul ngada lagi. Ya kani kejenglap betul. Bagi syam ba ngam ba kimpeni na kiwi jelas. Oleh sejidon ni tang bagi suku ya kajan saya bumi nanti. Pada abang apa je level kita kan level kebadan angin. Level tu kita akan jelas, kami dia sudah bukan jelas mereka. But melalui siapa udang melalui kimting berper. Layok menekan tu bagi kilap menik IBCS, kilap menik SNG, kilap menik cooperative society jo kita kanjan. But radang menik keren nak kapor bala kuno. Dewan pun dikenal. Baik saya dia yang keterai. Kalau dong kita persang banyak pun, ada bisnis tertentu, but haka artarik jong benai freezer, jong nasnem ada way, sokar jelas fungsi benda, dan pun dikenai dengan nom try. Kalau itu
ya ka rantang tulu baka diwan ko kemudian kumkat kota nasional untuk saya dia Erisil village sorkar gelah membaka notification kabalah demi approve ke gubernur bala soy ke commissioner secretary of textile department dalami bala pun kena ya ketenrai ngam ong bagi we senong kira kim long try ni tang bat di bendan ke nei ke tenrai na taban pun kena ya tani kajing long try but dang ha unde usnem layo ro ya gaji aita lembaga application lembaga media India Producer Association but layo ya ka jaita geographical identification kapana penting kena ba tenrai komutu lano bat ya kata lah menghidap hakani kesi kaba nyeran lang bat ki kumau menen adu ki nong riknya adu ki nong tirksai ki nong iron no kapta natural daying ba iron tenrai bat ki nong thai idan hakani ka annual general meeting gaji tu ba sis nang gejonghi ngasmo ba kadi kesni ke dokumen pat mangini bat sorong ku pinong song jongka temple boy kawan midam dia kani kesat ka tunrai ka uble ula ai kerpang na ka benta ka dong berkatan ke jumi hagawa ni syam batila hakile kari bat sabar kari dia ke jumi ki perkam ya kani recan dia bat hagi department ki ba phel lagi le ni lam Kijing ay sumha, kijing kundang purong ni kibahlor, bat kundang datera ni ginong le sumha. Kiju ay di kaki digijan dia. Nama kata ka represent lade ka mikmat. Ya ka burong ka bangsan hadu kata kita. Megalayapost.news